sad ću se direktno ću se slikat i urediti da vidite nešto, ali opet ne prejako. Napravit ću najgore punđu što mogu. I buraziri moji, dobrodošli na još jedan video Glorije Berger. Pa ti si buraz moj, šta maj? Jel te dirako, a? Razbit ću ih, buraz moj. Buraziri moji, šta radimo u današnjem videu? U današnjem videu ću vam pokazati kako ja photoshopiram svoje slike. Uopće se ne sramim to reći na javno jer apsolutno svi photoshopiraju svoje slike, ja to radim mala HC. Uostalom, zašto to ne bi rekla na javno kad ovako jednako vidite u videu kako zapravo izgledam. Tako da prije nego što pređemo na ovaj video, obavezno stavite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera, obavezno. Uključite ono zvonce dole da primite obavijest svaki put kada izbacim novi video i ajmo se preći na video. Znači, svi znate kako moje Instagram slike izgledaju. Nekako ovako. Mislim, izgledam ja tako, ali ne baš tako. Ne tako. Izgledam ja tako, ali ne baš tako. Izgledam tako, ali malo ljepše. Uglavnom, šta ću napraviti? Reći vam, pokazat ću vam koju aplikaciju koristim. Aplikacija se zove FaceApp. Ta aplikacija se plaća i sad ću se direktno ću se slikat i urediti da vidite što zapravo Photoshop na meni, koje promjene na meni radi. Evo koliko vidite kako sad izgleda. I sad ću se slikat pa ćete vidjeti kako ću izgledat nakon Photoshopa. Evo, sekunda. Možda s blicom još bolje. Ajmo. Evo ga. Slikala se jesam. Da vidimo kako izgleda slika. Isuse Bože, užasno. Užas! Evo pogledajte kako izgleda slika. Sad ulazim u aplikaciju i dodajem se za uređivanje. Isuse Bože, kako izgledam katastrofa. Sada prvo što stavljam ovaj Hollywood efekt, jer mi to super nadoda. Vidite kako napravi promjenu. Nije velika promjena, ali je promjena buraz moj. Automatski ljepše izgledam. Što još, kad sam našminkana, inače dodam još ovaj make-up, ali ne znam kako će to izgledati, dobro izgleda. Evo pogledajte. I onda to sejvam. A kad to sejvam, idem na Facetune. Ne idem toliko često na Facetune, ali ponekad jednostavno... Ponekad je jednostavno potrebno i Facetunat. Evo što ću ovdje kod Facetuna napraviti. Stavit ću malo još smooth da bude. Smooth je kao puder. Nešto, ali opet ne prejako. Volim to stavljati na vrat. Inače i na ruke ako su vidljive, ali sad trenutno ruke nisu vidljive. Uglavnom, evo to. Što još stavljam? Stavljam details. Details je izražavanje. Volim izraziti usta, oči i obrve. To je nešto što stvarno volim izraziti. I toga može... Uglavnom, gdje sam stala, još detalja volim staviti na svoj lančić, pošto ga jako volim, ali ne previše i malo dodam na majicu i onda, evo sad kad je to gotovo, ja na primjer idem sad na Instagram, dodam to na Instagram, ovako, i dodam jedan Insta efekt. Znači, zapravo ja uopće nemam komplicirani Photoshop, ali budem ja sad nakon ovog Photoshopa pokazala Photoshop gdje si povećavam usta. Uglavnom, uvijek stavim Ludwig efekt. I evo, pogledajte kako slika brutalno izgleda. Pogledajte ovo. A pogledajte mene. A pogledajte ovo. A pogledajte mene. Znači, to vam pričam. A sada ću se slikati i pokazati kako povećavam usta na slici. Evo ga. Sada idemo opet na FaceApp i opet isti postupak napraviti. Znači Hollywood, daj ga, make-up, to je to. I sad idem na Facetune si povećati usta. Ali stvarno ne povećavam si usta često, to možete i vidjeti da usta ovako izgledaju na svakoj slici. Moje ne povećavam si usta često, ali evo, kad bi povećala kako bi to izgledalo. Ja baš i ne znam zapravo povećavat usta, ali ajmo probat. Resize. Ok, da vidimo na šta to liči. Već je dobro, evo pogledajte razliku. Razlika je tu, ajde još ću si malo povećati ovdje. Sa sve strane, sad ću ono na max povećati, ali nikad tako inače ne radim.
ali čisto da vidite šta sve možete raditi sa Facetuneom i što apsolutno zapravo svi rade sa Facetuneom, ali i sami znate da ja nikad na slici nemam tako velika usta, jer stvarno ne radim tu vrstu Photoshopa, ali eto. Pogledajte mi usta, buraz me, ko patka neka izgledam, ova katastrofa izgleda. Ne do dragi bog da ovako izgledam. Evo ga, bolje kad nemam povećana usta. Uglavnom, burazine moji, to je bilo to za ovaj video. Obavezno uključite ono zvonce dole da primite ove svaki put kada izbacim ovaj video. I eto, sad znate kako ja photoshopiram svoje slike, nije to neki jaki Photoshop, to je jednostavno aplikacija koju kupiš i stvarno ti jako lijepo dodaje efekte koji se meni sviđaju. Ali nije da ja sad nemam samo pouzdanja i da ja to sad stavljam zato što ja ne želim da mi ljudi vide ovako. Ja da ne želim da mi ljudi vide ovako, ja ne bi ovako snimala video, nego ne znam, za video ne možeš napraviti Photoshop, ok? Tako da, eto, obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera i vidimo se u sljedećem klipu. Pa!